Halo perlok, welcome sa kanila vlog yung Takate amo hani ha yung ken mentedu. Kani ke jile amali. Ta kanila vlog yo lai paj bola cita cha waijar. Wa em kata ka bol ka wa kata to ka ne man ko ka quarter final. Ta yo pai ani sibet kamanja ile kegi. Wa plus usnya ongi kata ka madan yung waijar best bago. Ite daw ta kwa ro lai pai. Tayo ko pai dek mat yung te perlok pai ni kamanja ilek ke kita ki teli tim kita to quarter final mentu to ke last quarter final tayo pai hiu sia saga semi final te kata dang yang perlok yo lai setai top Angel Park taj nang korlin perlok kini kita kemadan yang kecenang waijar tio pia han pia best kiri go dio yo di keman Kante cuaw sedang ini game terpa di gilak jor wara wa masodang ni medan kamu je pembana di sport kajing terpat wa usia ba bimau Mai cái tay với họ dọn được thật rồi. Mai cái tay dọn được thật. Mai cái tay lại rồi. Mai cái thứ này.
Teka tu dah dep kam tengah lek dah liwan no hicam ni liwan. Perlu myo de uri nyepi de okot ire jahan ni ulaiwan. Os ket muling kunai pi nei lai lango wa u Jowai Sport. Ta jo upload u phang ball pi payan ka. Ta perlu kata de poyung o. Dewan paik ball kata. Ta katu yo pungkut nak kan ni vlog. Ta plus ko oi pi wa la da kwa pi paik ball kam jo yo bi. Te bo em na pi le ki wom jo yo ye kata ka channel Jowai Sport. Te paik no ha kata ha ka description yo nga. Te subscribe ke channel yang o. Te doi te doni ku play sport. Yo ada paik pindo sedang. Te plus yo ada sport pi ke channel nga. Ado sedang ado ne. Te plus nang support jo. Te dang bon video pumi oi pi. Doi te doni ku play sport.